पति पति कह तो तुम पति परमेश्वर जी कह तो। गाइस ये मेरा पति परमेश्वर है। कहो तो पति। गाइस राजू मेरा पति परमेश्वर है। पति परमेश्वर। कहो मुझको मुझे कहो मुझसे कहो पति परमेश्वर जी। चाल तू परमेश्वर जी पति परमेश्वर जी। आप मेरे पति परमेश्वर हैं और तो नीचे everybody is crying। अंकुश यार मजाक चल रहा है। 7-7 जब मैं बोलता हूँ आज के बाद जब मैं बोलता हूँ तुम सुनेगी। गिरगिरी मत करो शिवानी। ठीक है ओके। Guys, he's calling me wife. शिवानी की वल्लाही। Okay. वल्लाही से दफामी हाथ की जला दफामी सेतना थी फोन हाथ को ना सकाया तेरी डाफी के अंत सकाये शिवानी। Guys, करवा डाफी के अंत सकाये किमाशनीस भी इसे विट्टू मले किमाशनीस भी मो इसे नुराम विदिने सेतना फोन हाथ को गुयान सिवरनी तसकाये। Guys 2K. Let's hit 2K guys 2K. अनि ब्लॉग को चुबर नंकान ए फोन हाथ को गसीता और मुतो तबला शायद। What is he saying actually? I don't know. Can you guys please translate? I'm talking how much you are sweet to my people. Guys, झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। He's lying. He's talking something bullshit about me. 100%. You are talking something bad about me, I know. He wants to block. तुम मुझे ब्लॉक करना चाहते हो? That's who you want me to block? You want to block me? I Oromo achide में तिती मालाला. क्यों ब्लॉक करता हूँ मैं तुझको? Everybody saying he's saying I'm suffering because of you, but I. इलाला Oromo भैया देमनी तिती में नेडो न करो. हेडो न करो. अरे ये माँ का तरसूस. He said he wants to block you. Astaghfirullah. 7-7. I want to win this match now. It's my ego. I didn't say like that. अरे देंतनिया कातरुती काता नहीं. He wants to block you, but he's shy to block you. Astaghfirullah. You said that? I didn't say that. I said, Giovanni, let me tell you. I said that she love us. She love Oromo. She love my people. She's so sweet. She's so innocent. But she's like my sister. I told them this. Astaghfirullah, guys. He's calling sister in your language, but in my language, he's calling me wife. It's not good, guys. He's playing match. He's a player. No, you hate Anakana phone. Nangu batte phone ada ko eddan mucha kana bare jireenya kotu babbade akkas kumantini. Somebody's playing. Is he me or the followers down? शिवानी तुम सचमुच मुझको प्यार करते हो क्या? हाँ, और तुम मुझे ब्लॉक करना चाहते हो ना? सचमुच शिवानी तुम मुझे ब्लॉक करना चाहते हो? नहीं क्यों करते हो तुमको ब्लॉक? तुम सचमुच मुझको प्यार करते हो? हाँ, मैं मर रही हूँ तुम्हारे प्यार में, पता तुम्हें? सचमुच? सच में मैं कल मैं जा रही हूँ कूदने, अपनी घर की छत से कूद जाऊंगी मैं कल। तुम झूठ बोल रहे हो शिवानी। यार, if I was lying, why I will come on your every live and I will say don't talk with Raju like this. He's mine. Why I will say that? Tell me. क्या पता मुझको क्या पता शिवानी। तुम तो मुझ पे ड्रामा करते हो। क्यों करते हो तुम ऐसा? तुम दुनिया पे ड्रामे करते हो, मैं नहीं करती। Did you ever saw me with someone else? तुम मुझ पे ड्रामा करते हो। क्यों करते हो तुम? क्या तुमने मुझे किसी और के पास देखा अभी तक? मैं ऐसी बात नहीं जानता। मुझको एवरी बात सच्चा लगता है मुझको शिवानी। अब सच्चा लग रहा है। Guys, दब्बू मेरा प्यार चेक कर ले एक बारी। मेरा दोस्त आया दब्बू। हाँ, कौन है डब्बू? मेरा दोस्त है। ओ हेलो राजू। क्या है?
हमारे पास 2 ऑप्शन है. क्या है? या तो मेरे घर वालों से शादी की बात कर लो. या तो क्या? सलाम एवरीवन. दब्बो मेरी जान, क्या हाल है? और या तो तुम खुले हम पूरी दुनिया को बोलो कि शिवानी सिर्फ और सिर्फ मेरी है. हुकुम मैं विन कर रहा the game. Guys, double tap. I am Everyone the double winner. tap. I am the winner. I will punish you. Get up and dance. Get up. Hello, punishment on 2K. You are winning 2K. by the score of 700. Okay, let's do one thing on 1000. Okay, is it fine? Guys, undum tikisen double tap goda. 5,000. Every 1,000. Guys, double tap. Everyone double tap. Guys, anyhow we have to hit 1,000. Then he will do punishment. Thank you, Demark. Dollar. Thank you so much. Guys, double tap. Guys, let's hit 1K, 1,000. It's a very small amount, guys. 1,000. Anyhow, we have to do. Guya hoji madami to. And you know what? You made Maki and Raju break up. Raju, सच में तुम्हारा breakup हो गया. Thank you, Tolera. Thank you. Guys, double tap. Guys, speed challenge kana na kena. Raju, one guy is commenting down, if you guys marry each other, I will give you $4,000 for your wedding ceremony. Guys, 30, guys. Complete this gift target, then our double will be open. Guys, 30. Guys, 300, that's it. Guys, 30. Thank you, Chico Galato. Guys, 30. Guys, 30, that's it. Guys. Shivani, you will get up in the dance now. What dance? I never danced on my life till now. Never. I don't care. That will Guys, be my double. I want to punishment. win this match. Khalid, thank you. Guys, double. Guys, double. If is I open. win Guys, this game, straight up. but Guys, you share game dekho but Guys, you I will get want up to in win the this dance. match. Guys, That's I the want to only win way we this can match. play again. Guys, double. Guys, double ida kumala mana. Wait 5 seconds. Guys, 24 seconds. Guys, double. Guys, it's double kumala mana agar shagat. Guys, double. Guys, drop something big. We have to hit 1K anyhow. Guys, drop. Guys, drop. No. Thank you. Guys, Abdi Sako, thank you. Garmam tola. Guys, I want to win. Garmam tola Abdi Sako. Tolera, thank you so much. Tolera, thank you so much. Guys, for Tolera man taraga go. Tolera taraga gaya doku. Man Thank you taraga so much, Tolera. Thank you so much, Tolera. Thank you. Kurma man taraga ga tu koi. Abdi ko adoko galato. Guys, push. I can't dance, guys. I can't dance. I can't. Ara lucky taraga taraga. Raju, don't make him in on your side, okay? Man taraga go. Tolera si meti ke sangal taraga gaya. Guys, I'm gonna mute him. He's trying to catch Tolera from my side. Guys, anyhow, we have to win this match. Guys, numo kabdushi. Yero dabbatu share game beku. Ma fakka sodatum beku. Guys, let's hit more, Tolera man guys. taraga ga to adoko. Malita. I'm gonna mute him. Hi, thank you. I muted him. We can't let him win anymore because he's trying to catch Tolera from my side. Tolera, I know you love me. I know Tolera, you love me. And I know we will win this match. Inshallah, we will win this. Shivani, you love everyone. I said I didn't say I love him like the way I used to love as my boyfriend or my husband. I said he loves me as a broadcaster. Everyone loves you, Shivani. What do you think yourself? Who are you? I'm a queen. Guys, stop something, guys. For a 3 seconds. Guys, stop. Tolera, thank you, Tolera. Tolera, come back. Thank you, Tolera. See, he's very smart, guys. He's very smart. Yes, you know. We caught Tolera back on his side. It's not good, guys. It's not good. Thank you, Tolera. Thank you. Tolera, don't do that. Tolera, come back. Come back, Tolera. It's not Tolera, it's Tolera. Tolera, come back. Naji, thank you so much. Guys. Hit something big. He crossed 5K, Get up guys. in the dance, Shivani.
Come on, get up and dance. Come I on. never dance on my life. Wallahi, I never. don't care. I don't care. I will sit and I will dance. Wallahi, I will sit and dance, but I can't stand and dance. How you can't sit and dance? You have to stand up and dance. I never dance. It's not good in my culture. If I'm standing and dance on the live, wallahi. I know. I saw your video. You dance. No, On videos is different, but on live I never dance. It's like against of my culture. Wallahi. It's not. Did you ever saw me? I'm dancing on live. I never dance on live. Shivani, giri mat karo. No, not giri giri. Raju Sache, it's against of my culture. You have to ask my audience. They will tell you. It's against of my culture. Ankun haki ko adu tu setan adi. Phone ada. He's a drama guy. He's a gir right now. Phone ada ko beka ka. Oh, he wants to see you how you look. How you look when you stand. Astaghfirullah. Setan phone ada ko setan. Shivani. Everybody is saying down. I know you can't dance because of my culture. Everybody might Oromo to go to Jeramitimo. How they know? They all are my people in your life. I know that. Don't do that. I can't dance because of my culture. Wallahi. I'm not lying. Shivani. I will do any hukum. You will say, put powder on your head, put water on your head. I will do everything. But for this dance, I can't. I can sit and dance, but I can't stand and dance. I will dance like this, okay? I don't want you to dance like that. Go take a shower. That will be my second You part. got mad? I'm gonna take 5,000 and I will show my body to entire world. You think I'm this much mad lady? Are you mad? Shivani, dance mat karo. Stand up. We wanna see you. Come on, stand up. Don't dance. We wanna see you. We wanna see you stand up. You have to make your score of 10K if you want to see me. I wanna see you now. No, you have to make a score of 10K. Shivani. Yeah, listen, you have to respect for something, not such thing. क्या है तेरा साउंड नहीं शिवानी गिरी मत करो No, wallahi, Achu, you have to understand some things. It's against of my culture. Don't dance, we just wanna see you. You can't see a girl like this. If you are my man, you can see me. If you will say publicly, Shivani is mine, then you can say that. Shivani, please, go in. You have to make your score of 10K. I will do sit-ups 10 times in front of you. If your score will hit 10K, only then. Are you ready for this battle? Guys, सुन ढूंढ के सन double tap बोल. double tap की बातें कर रहे हैं मैं. See, everybody is saying no. Yeah, even your people are saying no. Just imagine. They know about no dance, haram. Everybody is saying haram. Astaghfirullah, guys. Shivani, stop your giri. Raju, tell me something. I will write. I will put something in my head. I don't want that. You said if I go for 10K, you will do the same, yeah? Yeah, I will do 10 sit-ups. Wallahi, I will do 10 sit-ups. If he will hit 10K, I will do 10 sit-ups. Shivani, do you have a leg? What? Do you have a leg? Leg? Yeah. Everybody have leg. Then why you afraid to stand up? Why I will stand? But you have to make your score 10K. Why I will waste my energy? I will stand. Shivani, you have no leg. I don't believe you. You have no leg, Shivani. I'm chicken. Cook. Guys, double tap. Guys, he's doing giri. That's it. तुम गिरी करते हो. Call it on my side. I know I can win. Guys, Malo, thank you. Guys, intini to kona ke. Guys, 70. Guys, 70. Wani gargara this speech challenge kan rati kuma. Guys, 70. Guys. Yeah, cute boy, I want to win this match. Guys, please, well, Guys, 70. Guys, 70. Guys, 70. Guys, 70. Yumi ko thank you. Urji ko thank you. Go there, guys. Ali, thank you so much, Ali. Thank you so much, guys. I want to win this match.
Guys, I want to win this match. Guys, double. double it. Amma kuma kudan nagasha. Guys, double. Guys, double. Guys, double. Guys, well, Everyone Gargara, play. please. Everyone play. Aved, Haji. Welcome, guys, double. Guys, let's hit. Guys, let's hit something big. Guys, I have to win this match. Anyhow, I have to win this match. Loco, thank See, you, guys. score is Well, going Gargara. up. Cute boy. Cute boy. Thank you so much, cute Guys, boy. well, Guys, 26 seconds. well, thank you, Guys, thank you. guys, Abdi guys, ko, guys, thank hit. Guys, Abdi hit ko, something big. tolera ko, Thank you, tolera cute ko, boy. tolera Guys, ko. 20 seconds. Guys, 20 Tolera seconds. ko, thank you. Garma. Thank you, cute boy. Thank you so much. Guys, let's hit. Guys. Urji ko, Tolera, thank you. come back, Tolera. I'm gonna unfollow you, Tolera. No. I'm gonna unfollow you. Guys, 9 seconds. Tolera ko, Guys. thank you. Guys, Thank hundi you, kisa cute boy. kanta. Thank you so much, cute boy. Big respect Thank for you, Toko Mak. Astaghfirullah, no. Garma mo tola. Garma mo tola phone anak. Now, I got you. Yomiko, thank you. I got you. You ask for 10K, here is 10K. Go. Stand up. Stand up. Guys, play, guys, play. Sabati shi nuti. Guys, I want to win this match. Wallahi, I want to win this match. Anyhow, I want to win this match. Tolera, it's not good. Wallahi, you ditched me. To Okuma, everyone, they ditched me. Wallahi, it's not good. Shivani, triggery mat karo. Get I'm up. broken. I'm broken, Rachu. I'm broken. Get up into the sita. Murthy love. Thank you. Shivani. Shivani, let me. At least win the match. Then there is like two minutes left. Let me pee. You wanna see? Tolera, it's not good, yaar. It's not good. Cute boy, Murthy. Thank you, guys. Guys, share the live. Share the live, guys. I want to win this match. Anyhow, I want to win this match. Anyhow, I want to win this match. Anyhow, guys, share the live. Everyone, share the live. Guys, share the live. Guys, share the live. Guys, share the live. Share the live. Everyone, share the live. Guys, share the live. Otherwise, he will win and I have to do sit-ups. So it's better to share the live. Guys, anyhow, I want to win this match. I can't. Shivani, क्या है? get up in the sit up karo. अरे चुप, पहले जीत जाओ उसके बाद करूंगी. You have कैसे? to win first. Are You you have to think- win first, yaar. At least win, then say that, no? Are you thinking to? Huh? Seriously? Guys, I can win. I know my people. I know very well. You If think somebody that- will come and they will snipe, khalas, you are gone. You think it's that simple? Yeah, you don't know what my scores in my matches. Shivani, come on, get up. Get up and dance. Come on, Shivani. Dance. My foot, I will do dance. I will do sit-ups, okay? You told me for the sit-ups, I will do that. No, Shivani, go for dance. Hello, I told you it's against of my culture. Sorry, I can't do that. Shivani, I told you 1,000 times more than that. I can't do dance. I will do sit-ups. I told you. I will do sit-ups. मेरे लिए शिवानी तुम मुझको Raju, प्यार I can't do. My mom will kill me. करो। मेरे लिए She's शिवानी from my life. I can't do that. शिवानी मेरे लिए Raju, my mom is sitting on my life. My audience will unfollow me. Little bit I have 100 or 200 only. They will unfollow me. शिवानी सिर्फ मेरे लिए You can't. Why are you not understanding? It's a big thing. वीडियो कॉल करो वीडियो कॉल में तुम गाना डांस करोगे मेरे लिए तो थप्पड़ दूं कान के नीचे? You think I will dance? I will do sit-ups. I told him I will do sit-ups, but I can't dance. How many sit-ups? I tell will me? never play तुम आपके साथ में गेम नहीं करूंगा आज के क्यों? तुमने बोला sit-ups में करो, दिमाग मत खराब कर राजू. मुझे डांस चाहिए सीताब से नहीं डांस करो Raju, why are you not understanding? It's a very big thing in my culture. I can't do dance on live. You have to understand. I'm doing 10 sit-ups, okay?
What? No, this is not sit up. This is ቁጭ ብድግ in እንግሊዘኛ ዳማልዳ What I will do? You said sit-ups, I'm doing sit-ups. This is ቁጭ sit-ups. ብድግ ማልዳ እንግሊዘኛ ዳ Rachu, are you doing masti with me this time in the night? Are you gone mad? तुम गिरी करते हो तुम गिरी कर रहे हो, दिमाग खराब कर रहे हो यार. Should I do or what? Tell me. I don't have time. Kita pini sakana miti mo ako. You sit-ups? Yeah, this one. Like up and down, up and down, No, up no, and down. this one. Let me show you. This one. This is not sit-ups. This is not sit-ups. Sit-up is this. Sit-up is this. Kana mal jedani. This is Kana sit-up. mal jedani. Mali no shawat This is not sit-up even. What you doing? Mal This is mali not- no shawat re. Rachu, No this is... shawat re. This is Sa not kuchi sit-up. bidige dali no versi sa. Isa kana mo seta pinan jedan. Mal Yeah, no shawat. this is down, up, what you are doing right now. Shivani garma mutol. You are Garmamu Tola now. Garma mutol. Garmamu Tola. Garma mutol. Yeah, he's doing masti with me. I don't know he's in a good mood today or what. He's pulling my leg. Shivani garma mutol. Garmamu Tola. Phone adako. क्या? Phone adako. Phone आ रखो. Garma mutol. Phone adako. Garmamu Tola, phone आ रखो. See, kana be Jesus. Okay. Do the sita. Okay, 10 times, right? You will say garma mutola when you see garma. Garmamu Tola. What? Garmamu Tola. Say it loud. Garmamu Tola. I have neighbors also here, okay? You have to understand that. Garmamu Tola. Garmamu Tola. Garmamu Tola. Done it. Turn 10. around, Shivani. I did 10 times. No, it's not 10 times. You did only 3 times. Turn around. Hello, 5 times I did, okay? Turn around. Hello! I will slap you, okay? Guys, see what the fuck he's saying now. Shivani, turn around. You, That's I will okay. turn you around and I will kick your ass then. Guys, double tap, everyone double tap. Tolera, welcome back. Tolera, welcome back. Tolera, welcome. Okay, finish the 5. Garma mutola. Say garma mutola and finish it. Go. Garmamu Tola. Garmamu Tola. Go make him do the sita. What's wrong with you, Shivani? I tried. Thank you so much, kid boy. Garmamu Tola. Garmamu Tola. Garmamu Tola. Garmamu Tola. It's done. I did 10 times now. You don't have much offensive. Jecha offensive in tani na timisti. Guys, if he was saying something bad, he was saying turn around and do the everything. So Shivani. I'm not going to, I will send him. Shivani. I'm Shivani. gonna cancel the match because you are saying something bad because everybody's telling me and I can't take this. Shivani. See, Raju, whatever you are saying, I'm gonna end up this right now if you will say something rubbish. And I will block you right now if you will say something rubbish on live. I'm serious. Now I'm in an angry mood. I didn't say any rubbish thing, but you can do whatever you want. So you want to see every girl's body on live while they are dancing? I can't do that. You are saying turn around and do the sit-ups? I can't do that. I didn't. This is- My You friend. have to just imagine if your wife is sitting and somebody will say, can you please show me, can you please turn around and do sit-ups? Can you please dance for me? What you will say? Tell me. Shivani, my friend is asking me for you. It's not good. Even your friend Maki also used to do hijab, right? She used to do that. Don't call someone's name. No, Stop. I'm just telling. I'm giving the example. You No. have to respect everyone.
Shivan, stop talking nonsense. You are talking nonsense today, and I'm super angry today on you. Have a good day, Shivan. Bye. See, he don't know how to respect, and now he's telling me to go away. Good night, Shivan. Rachu, you have to respect me. I always give you respect, always. Did I ever said you bad? I respect you, Shivani. But you can't say to me to just dance or whatever it is. Good night, Shivani. Okay, I'm leaving. Now I'm super angry on you. Wallahi. Bye. Take care. Yoo lammaffaa deebitee dhuftu taanaan giligiliidhaanaaf foon haadha ko ani nan tasa qaayee bira akkamitti akkan mucaa kanarraa adda ba'u dhugaa rabbii kaleessaan anfooloo gochuu jedheen sheemiin maaf akka ta'e hin beeku sheemiin na qabe otoo deebitee natti dhufuu baatteeyyuu nagaa haadhaani ani tasa qaayee bira foon haadha ko gimmaashni as dhufee na arrabsa maagashita jedhanii na arrabsitu. Yeroon immoo baasu Shivanii maaf baaste Shivanii maaf saatte foon haadha ko ani boqonnaan argadhe deebitee natti nuftu tana deema akkas jedhaatti ma warra qaxaaronni warra qaxaraa turtan deema akkas jedhaatti ma raachuuni akkas jedheera ingilizenya dhuma guyyaa biraa sin dhibu gaafa qaxaruuf ta'u isaa fiddu ani na dhibdu bar foon haadha ko ingilizenya guyyaa biraa raachuu maal jechaa jirteettu gaafa qaxaruuf ta'u garuu eessa akka ta'e dishkinarii qabdu dishkinariirraa tak gootanii qaxartu miti deemanii ani dhugaa rabbi kaleessa har'a guyyaa laayiviirra turte laayiv isheerra galee loon ilaalu nama 500 jira hundumtu Oromoon giftariin top 1 top 2 top 3 Oromoon Shivanii raachuu jedhuuni amma hin ciqu deemanii raachuu jedhuuni ana nasa gaya anaaf boqonnaa dabar foon ani anaaf giligilii dabar ani namaas qayyamu waanan barbaanneef malee amma yoona inni daafii isheen tasa qaayee duuf bar haartu maal aarti isheen waan fakkii ምናምን jecha soofti miti moo guyyaa bira inni safuu miti isa kanatu safuu ta'e arabaa shedhaani beeka akkas taati bar foon haadha ko mucaan duuriyyee dabar ani nan beeka baay'ee engadda qalallo gooteetu hiriyaan koo tokko dhiira jira hiriyaan koo si hafaqqareera masalee naan jette maal jechuudhaan jedhe neeneen ay geeta hundi geedhaa si hafaqqaree masalee yeroo godhan si waamaa naan jette baala geedha bar foon haadha yeroo isheen fakkii naam jettee haasoftu safuun ta'u yeroo tarnaarraa hundeeroo jedhu respecti maalin respecti nan godha bar respectiin kana caalu hin jiru maali isin immoo isheen isinitti qalladhe foon haadha goduriyeedha hin barbaannan tagalaagal bar deebitee dhufte foon haadha qabu. Bye. You leave. You came and you will leave. यार क्या है यार गुस्सा आ रहा है मेरे को अब मुझको नहीं पता तेरे लिए तेरा गुस्सा आ रहा है मुझको नहीं पता Okay, give me 5 minutes. I will come back. Bye. Waaqayyo maraatu akkamii natti sassaabaa qoy bara namaalidha nama raachuu foon haadha maraatu la argitani miti waan aartee isinitti fakkaate miti natti qalladaa irti bar foon haadha ko dhuguma na jaallattee seexanii muudii qabatti faaraa argatti maali fulli koo kan faaraa fakkaatamaa qoy man fulli koo waan ballatee faaraa na seete ani kana dhiisiteen waan baay'een beeka baay'isee foon haadha ko waan baay'een beekaan cal jedhan ilaa dhuftan ishiin aarteetti disrespect goote minaamin heddu ishee waan baay'ee haasaa olti bar foon haadha ko waan baay'ee haasaa olti bar fakkii minaamin hetti bar nama faana
nama akka sedhutu safuu qabee maa girigirrii na uumtu isin immoo itti bareedde kaa Oromoon bareedaa dhalchuu beeka isallee dhugaa itti foonaa dhaqu garmaamu tola girigirrii dhiisin tallisi jaallatteedha seensi seetu ani maalan tasa qaayee seetani maalan tasa qaayee seetani ammaa boodhaani ijoollee asirratti faamilii tiktok beetasaba girigirrii faamilii ijaareen intini ዋና ሰብሳቢ ምናምን መረጣዴን ijaaramu qabdu waan tokko irratti walii galaan jirtan maaliif akka ta'e hin beeku gimmaashni keessan seensistu malee jettanii akkas na huutanii na qabdu shivaanii jettuutti na jaqajalu ishi jedhee moo yeroon gashu gimmaashni keessan baasii gantuu kan baasii isin immoo gantuu jettu moo shivaaniinis gantuu dheettu maali kan nan dura qabsoo Oromoo keessa turte moo na dhibdu barnee gaaf baasii gantuu kan jettu maali kan nan dura qabsoo Oromoo keessa turte maalidha qoye dura walii galtu ture amma walii galuu diddani jira shivaaniidha gantuu jettu qoye baasii gantuu kan jettu maali kanaan dura shivaaniin keessan qabsaa Oromoo turte moo wayne girigirrii keessan foonaadha nanaasa qaayya'iinaa bakka ammaa booda foonaadha ani raachuun keessan huqqadhe kunoo uffanni kun dur uxirtir na godha ture akkas uxirtir na godha raachuu uffanni si qabeen jedhaman ture dur akkas uxirtir na godha edda mucaan kun dhufte akkas huqqadhe foonaadha qoon nanaasa qaayya'iinaa በእግዚአብሔር በቃ tokko walii galaa ani koomiteellee nana ammaa faamiliif koomiteen barbaachisaa ta'eeraan koomitee nana waaqaraa walii galuu qabdu wanta tokko irratti atleast waan hundaa irratti illee walii galuu dadhabnu eenyuutaa galuu eenyuutaa ba'u irratti walii galuu qabna shee ani isin qaayyee foonaa dhaqu naasa qaayyaatan bar isiniif qallaalidha koomantii gochuun Oromoon Ingiliis taatee jira tamasgeen yaa anaan kan na dhibuu bar foonaa dhaqu anaan kan na dhibu abdiiko guyyaa biraa gaafa ishee afaan Ingiliffaa soofnu raachuu maal jechaa jirti na torogomeen har'a gaafa yeroo aqqaaxaruuf ta'u Ingilizenya isa akka fidan iyyuu hin beeku hivaani akkasiin jechaa jira jedhanii Ingilizenyaadhaan aqqaaxaru maalidha maal isinii godha qoy foonaa dhaqu guyyaa biraa isa dhaqaa har'a isaa dhufe Ingiliffi kun የባለፈውን ቅጣት አልተቀጣሽም። አሁን ተቀጥተሽ ትጫወቻለሽ። ምንድን ነው ቅጣቱ? እስቲ ሜካፕ ተቀብተሻል? ነይ ተጠቂ። አዎ አንቺማ ያለ ሜካፕ እንደዚህ አታምሪም። ሜካፕሽን ይዘሽ ትታጠቢያለሽ። አንተ የባለፈው ቅጣት ብለህ የምርህን ነው ግን እስከ ዛሬ ድረስ? አዎ ለምንድን ነው ሳትቀጭ የምትወጪው? ንቀት ነው አይደለም ንቀት አይደለም እንዴ አሁን በአን ነበር እኮራችሁ ምን ሆነ ነው ማርያምን እንዴ ልዝናናበት ነበር ሜካፑ እንዴ ማለት ብር አውጥቼ እኮ ነው የገዛሁት ሌላ ቅጣት ተቀጣም ነበር አንተስ ብትሆን እንደዛ ስልሽ እኮ አንቺ ምን አልሽ እሺ አፈኛ አፌ እኮ ነው ምላሴ አይሞትም ጥለውብኝ ምን ላድርግ አመል ታውቃለህ እንጂ ማርያምን እንዴ ባለፈው በዓል ነበረ በዓል ባይሆን እኮ ታጠባለሁ ብትቀጣኝ ግን በዓል ነበር የዛን ቀን በዛ ላይ ብዙ ብር አውጥቼ ነው የገዛሁት ትጫወቻለሽ በትክክል ተጫውተን አሁን በትክክል ደንቶሪ እንደ እኔ ሳልቀጣለው በጣም ሁሉም ሰው ያቀኛል እንደ ዛሬ እስቲ ሜካፕ አድርገሻል ነኝ እኔ ሜካፕሽን አላረኩም ዛሬ ታጠቢ ካልከኝ ይኸው ሙልጭ ታጠባለሁ ሲጀመር አንቺ ያለ ሜካፕ እንደ እስቲ ኢፌክቱን አጥፊ ውስጥ ያንዴ አረ በጣም ቆንጆ ነኝ እንዴ ሰውዬው ያማል እንዴ ቆንጆ ነኝ ወይ ምን ሆነ ነው ዛሬ ትታጠቢያለሽ አይ ጓደኞቼ ያሳጡኝም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ጋይስ ማሎ ሜካፕ እሺ ከነጀላ ዲክሲስ ነሽ ታጣብ ጋይስ ሁላችሁም ተባረጉ ዛሬም ልታጠብ ነው ቤተሰብ እንገደ ሜካፕ እሺ ኤክሲዙ ሳቲ ሜቀጠበኔ ተበኔ ሞኔ መጨረሻ አርት ጋይስ ተባረጉ ጋይስ እንዲም ተከሰ እንደምታለው
እንዳትታጠቢ እንዳልታጠብ አድርጉኛ ታዲያ በዱስ ይወጣት ነው ብዬ ጋይስ ሁሉም ትኬት እንደምታብደል ታቆዳ ሱሬ ጂንስ ዲሚቲጎቴ ሱሬ ጋራ ጋይስ ቻሌንጅ ያከፉ ሚሊኪ ተሸ ቲክቶክ ናኬና ገርማሙቶ ኡፍቴ ሚሊ ስፒድ ቻሌንጅ ዱቬራ ጋይስ ቶኩማ ኮ ሱሬ ቲምቲጎቴ ሱሬ ሰው ቢኖር ይመለከተኛል። እንዲ 2000 ትቶ ለምን 10,000 አይኖርም? ምን አገባኝ እኔ። የሚያጫውተው አንድ ሰው እዚህ መጥተው ኮሜንት ከምጽፍ ታተባት አታርግም። ወሬኞች አረ ተረጋጊ። ታብ ጋይስ ደብል ያስፈራሩኝ እኮ ነው ያሉት። 2000 ሰው አለ ምናምን ነገር ነው። ምን አገባኝ እኮ 2000 ሰው ሲኖርማ መፍራት አለብሽ። እውነታቸው እኮ ጋይስ ደብል ደብል ለምን ፈራለሁ? አያስፈራም? 2000 ሰው ማታ እኮ በቃ ጌም እኔ ብዙ ሰው አይመጣልኝም። እኔን ስለመቀጥቀጥም ታስቢያለሽ ማለት ነው? አይገርምክም? ጠዋት ብትገባ ማለት ነው ቲክቶክ እንድጠላ ነበር ማድረግክ። ጠዋት ደግሞ የሚጫወት ሰው አጣለሁ። እኔ እኮ የኦሮሞ ትሪደንት ነኝ ታውቂያለሽ? እንደዛ በመባል ነው የምታወቀው። ስለኔ ስለኔ ብዙ አልሰማሽም? ይወራል ብዙ ጊዜ ከተማ ውስጥ ምናምን ይወራል። ጠዋት ና ወንድ ከሆንክ አልኩህ። ወንድ ከሆንክ ወዲህን እንድትጠላ አድርጌ አንቺ ምንድን ነው እንዲህ የምትይው? ጥፍጥፍ አድርጌ ወደ ቤት ጀለ ዳጌ ረብሲ ያዝዱፌ ራቹ ጀለታይ ኗር ረብሳ ጅርት ጀደ ኪሲ ጎ ግሪግሪ ካስታቢ ተነሽ ታጠቢ ፊትሽ። እስኪ ለክ የሚፈጠረውን አይታወቅም ትላለህ። ሞራል የሚባል ነገር አለ። ምንም ሰው ዘመድ የለሽም፣ የሚወድሽ ሰው የለሽም። ትንሽ አይ በታብታብ 2000 ደርሶ እዩት ብቻ ሰው አይወድሽም ብሎ ሲናገር አንተ ምን አይነት ሰው? የሚወድሽ ሰው የለሽም። ትንሽ ምንድን ነው ቅጣት? 3 አስመርጠኝ። ሁለተኛ ሻወር እንዴ በ2000 ሻወር አልገባም እንዴ? ያሟል እንዴ? በስንት እንጂ ከ10,000 በታች እኮ ነው ሻወር የሚባል አልገባም። ከነ ታሪኩ ማለት ነው። ኢንፍራኮቦስ ገለጦ የሚያደርጉ ከ10,000 በታች አንደኛ ነገር እኔ ከአንበሳ በታች ሻወር አንገባም ሴቶች ስንባል ማለት ነው። ሁለተኛ አንደኛ ፊት መታጠብ አልከኝ፣ ሁለተኛ ሶስተኛ አስመርጠኝ እቀጣለሁ። ሁለተኛ ፊትሽንም ፀጉርሽንም ዱቄት ትቀቢያለሽ። አረ ፀጉር አውጣ እንዴ! ፀጉሬን ያልቀባም እንዴ? ፊቴ ሙሉ ልቀባ። አይ ፊትሽንም ፀጉርሽንም ትቀቢያለሽ። ሴት ልጅ እኮ ነኝ። እንዴት ነው ከዛስ በምን በኩል አታጠበዋለሁ? ሂማን እኮ ነው ፀጉሬ አይደለም እንዴ? አንተ ደግሞ ፍትሃዊ ያልሆነ ቅጣት አትቅጣ። ሂማን ነው እንዴ? እንዴ አዋ እንዴ! እንዴት ብዬ ነው የምታጠበው? አሁን ፀጉሬ ቢሆን እኮ ችግር የለውም ተቀብቼ ታጠበብልሃለሁ። ይሄ ግን ስፌት ነው። እንዴት አድርጌ ነው ዱቄት የምቀባ? እሺ ሶስተኛ ደግሞ እኔ የራቹ ቤተሰብ በግ ነኝ ያልሽ ትሄጃለሽ እንደ በግ። እኔ የራቹ ቤተሰብ በምን ሄዳለሁ? እንደ በግ ትሄጃለሽ። ተንበርክኬ ምናምን? አዎ ተንበርክከሽ እንዲህ እንደ በግ እየሄድሽ እኔ የራቹ በግ ነኝ ይሻለኛል እንዴ? ምክንያቱም ፊት ብቻ ቢሆን እኮ ዱቄቱን ይዘውጌ ነበር። ምንድን ነው የለበሽው? በኢየሱስ ጋር እናንተ ምንድን ነው? ምንም
ለዚህ ነው እኔ የራች ቤት በግ ነኝ። በግ መሰልኩኝ እኮ እኔ የራች ቤት በግ ነኝ። ይኸው እንትኑ ሳሩ ይኸው እኔ የራች ቤት በግ ነኝ። እኔ የራች ቤት በግ ነኝ። እኔ የራች ቤት በግ ነኝ። Shinjaalanne itti himaan ture. Shivaanii jaaluun sin jaalattu galgala ishee miqqabeetu malee sin jaalatu baay'ee si jibbiiti namni jedheen itti hime jaallu kun Shivaanitti dhugaa jirtu jechuudha. Dhugaa hin gaddanatti himte Shivaanitti an hime. Baay'ee si jibbiiti. Kaleessa sitti dhaga'ama jetteetu gaayis dabtaan godhaa hundumti keessa. Tap. Gargar baanee nafnu yaajikaako sirra seenyuun naa beekaa gobaa. ለምንድን ነው ጠዋት ማትገባው? እራችሁ እዚህ የምትጽፉት እሱ አያየውም። በዛ ሄዳችሁ ጻፉለት። yeroo hundumaa koomentii giftara qofa dubbisaa raachuu maallaqa ani waan akkasiin godhu bar walluko koomentii hunduma keessanii dubbisa garuu koomentii nama 2,000 akkamitti dubbisa guys taraan dubbisa malee hunduma keessan miskochuu yeroo waaqeffanna galleeko markaa ol sadiitti waan qabnus numatika anaaf situ wal beeka jirtuu magaalan koodeetiyyaa ya jaalala ijoollummaa kan biyyaa anamma si arguun koo waan hin oolle ካለም ሰውነቴ ላይ ሲደርሱ ሰውነቴ ያባብጣል ምናምን ላይክ በቃ አይስማማም። ሪል የሆነ ነገር ነው የምጠቀመው። ያምራል በጣም ቴንክ ዩ። እንደዚህ አይነት አብሌት ነው የሚቀኝ ትእዛዝ ሰራሁት እኔ ብቻ ነው ያለኝ። ሀብሉ ጥሩ ነው። ቴንክ ዩ ሀብሉ ከወደድከው ቴንክ ዩ ሶ ማች። ሀብሉ ጥሩ ነው። ሮዚ ካለች ታፓ ያስፈልግም። ከምርን ነው ታፓ ያስፈልጋል እንጂ ጊፍት የለ ምን የለ እንደሷ ብቻ ተማምናችሁ ፒክሽ ጋይስ ደብታፕ ስክሪን ሁላችሁ ራሱ እንዴት ነው ያለው? አሁን የገባሁት በእርግጥ ሰፖርተር ላይ ነው። ሀርሚሽ ደግሞ ይዘጋብ ጋይስ እንድትገዛ ደብታብ ጎዳ በጣም ነው የወደድኩት። በጣም ሰማች ጋይስ ታፕ ሼር እያደረጋችሁ ሄሎ። በመንግስት ደረጃ እውቅና ተሰጥቶታል ነው? አልተሰጠውም። አስፈልግኛል። በመንግስት ደረጃ እውቅና ያስፈልገው። አስፈላጊው ነው ከተገኘ ግን እኔ አስፈላጊውን ትብብር ሁሉ ላደርግ ዝግጁ ነኝ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። አያስፈልግም ራሱ ከኔ በደንብ ትልልቅ የመንግስት ሰዎች ስለማገኝ በመንግስት ደረጃ እውቅና እንዲሰጠው ከተፈለገ በሚችለው ሁሉንም ነው። መሬት አካባቢ ምናምን ያሉትን ገንዘብ እና መሬት ያለበት ቦታ ያሉትን ብቻ ሰላም ልበል ጋይዝ። እንድትጌዘ ደርታ ጎዳ ትስቃለህ አንተ። ምን አለብህ ሳቅ። በመንግስት ደረጃ ሽፋን እውቅና ይሰጠው እኔ ነኝ ያልኩህ። እኔ አያስፈልገኝም። ቴንክ ዩ ሶ ማች። እኔ ግን እንደኔ እንደ ግለሰብ አስፈላጊ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ሰውዬ በህግ አምላክ ልታስወርሰኝ ነው ደግሞ በራስ ንብረት። ጋይስ ደብታብ ጎዳ
Shairo. Double tap distan miti. Inum distan miti double tap gochu. Ijoollee keenya. Waarki keessan maal gochaa jira foonaa dhagu. Amhara min yaala no. Double tap ሁላችሁም ለምን ተዋችሁ እላችኋለሁ። ይቅርታ እሉን እያየን ነው። ፍላወር ያው ብሬክለን እግዚአብሔር ያክብርልን። አረ ነማ አላባ keenya uffateetutti kenne guys ግርግሬ ዲሳ ኮፕሊንክ የምታደርጉ ሰዎች አመሰግናለሁ። ሄሉ ለራስሽ ነው እንደ ሰጠሽው? ምን አረማኝ ሮዚ እኮ ነው የምትሰበው። ምንድን ነው ቅጣትሽ? ጋይስ ሁሉም ትኬስ እንደብልጣብ ወዳ አዎ ሮዚ ነው የሰጠችኝ። ፍቅር አንችታለሁ። ቅጣት አለው። ቅጣት ጻፉልኝ ጋይስ ሁሉም ትኬስ እንደብልጣብ tokkuma miti ofii kennite miti intina hiriyaa ishee tokko kenneef nan beekani of diddiibdi guys hundumti keessan dabtab godha hundumti keessan አንደኛ ቅጣት ከዛውን ነገር እዚህ ጋር የተጻጻፉት ነው። አንደኛ ቅጣትህ ምን ታደርጋለህ መሰለህ? ጋይስ ፍላወር ያፍሩና ኬና ፍላወር ያፍሩ በጽብት ነው ቅጣት ጋይስ። አራት አበባ ቴንክ ዩ። አንደኛ ከጎረቤት ሄደህ እንጀራ ትጠይቃለህ። እራት የለኝም እና እንጀራ ስጡ ትላለህ። ሁለተኛ ጎረቤቴ ትልልቅ ሰዎች ናቸው። እንደዚህ አይነት ነገር ጋይስ በደምብ አገባኝ። ሁለተኛ ሙሉ ጌም ውስጥ ካልቅ ማለት ነው ፊት ግን በፌስታል እንደዚህ ተሸፈነ ነው። አይንክ አይታይም፣ ምንም አይታይም። ተሸፋፍነህ ቁጭ ትላለህ በፌስታል እንደዚህ ተቀልለዋለህ። ሶስተኛ ነገር ኤላጎ ቴንክ ዩ ጋይስ ኢትስ ናቢሎ አባቴ ገርማሙቶለ ጋይስ ደብሊዳ ነቢሎን አገር ጋራ ጋይስ ደብሊዳ ነቢሎን አገር ጋራ ሲስቆ ምን እንዳለ ታውቃለህ? ማንም ሚስት ዋናው ባሸነፈ ነው ጌሙ ተብሏል። ኢፍራቦስ አራራት ሽከባይ ገርማሙቶለ They got a Christian office.
ሁለተኛው መጣት ነገር ዙሪ ነንቺቂና ሲኒፍ ቀብሳ ጅረሚቲሞ ዙሪ ጀዲ ዙሪ ድን ነንቺቂና ሲኑ ማመን ቀብሳ ጅረሚቲሞ ማን አሰቃያት? ዙርቲ ቆይ ግርግር ዲሳ ጃሉ ሲቲሞ አቲሞ ማልቲ ጎድ እኔ እኮ እየገረመኝ ያለው ሄሉ ከወንዶቹ በላይ እኮ ሴቶቹ ናቸው ወደዛ ትዙር እያሉ ያሉ። መዞር መጥፎ ነው በላቸው። መዞር እኮ ጥሩ አይደለም፣ ለጤንነት ነው። በቃ መዞር ጥሩ አይደለም። እጂ ዙሪና ደን አሁን መዞር አልፈለኩም ራሱ ችግር የለውም። እኛ እንፈልገው ሄሎ በቃ እሺ፣ ግማሽ ዙሪ በቃ ሄሉ ግማሽ ዙሪ፣ ግማሹን ሌላ ቀን ትዞራለህ። ሄሉ በቃ ግማሽ ቆፈ ዞር ተቃሽት ሄሉ ቆይ እስቲ አመሲክ ሲዋማ እኔ አስለቀሰኝ ነው። አመሲክ ሲዋማ እሺ። ኧረ ምኑን ሰጠሽ? ኧረ ምኑን ሰጠሽ? ኧረ ምኑን ሰጠሽ? ያዝ እንግዲህ ይላል። እሺ ጋይስ ቶፕ ላችሁ አንተስ አመዳብሊ ነ ጋይስ ጀሮ 11 አበባውን እዚህ በትሽ ኮቦስ ገርማሙ ተለቀዋል ጋይስ በትሽ ላቀራው ሪካል Ifrako mangisti, inkaptuisti. Jero. Tapar, dinsiz yalunacho yebisibut kayta namadala. Akabaden ufne giben nante sisu. Akaobsen tenge matabeko. ኮቱምቡነ ከተማ አጋሮ አሻም ያማታቤ ባናና የምናልከኝ ባናና ዳሌ በጋራ አጋሩ ዶሮሽ በጋራ አጋሩ ፈቀደ ጀሮ መጋላ አጋሩ ፈቃድ አይደብሩ እኮ የምሰጠው ሌላ አካውንት ኖሮኝ በዛ አካውንት ጌም ተጫዋቾ ኮይን ካገኘሁበት ብቻ ነው ኤክስቼንጅ አድርጌ መስጠት የምችለው፣ ወይ በዚህ ለሌላ ሰው ስጠት እንጂ ለራሴ መስጠት እኮ አልችልም። ኢትዮጵያ እኮ ነው የምኖረው፣ ካርድ እኮ የለኝም ገዝቼ መስጠት አልችልም። ሮዚ አመሰግናለሁ። ሰው ልቅጣ ሀይለ ጨዋታ ይቀጥላል ወይስ ካልፈለግ መውጣት ይችላል? መውጣት ትችላለህ እንጂ ካልሆነ መውጣት ይችላለሁ። መጫወት ካልፈለግ ሁለተኛ አረሁ እኔ ውሻ ላይ ያክት እንደማለላለ መሬት ላይ ሶስተኛ ግን ሶፋው የሚነሳ አለ። ሶፋው እንዲ አንድ ላይ ተያዘ። አረ ባናና ጌታን እዛ ጋር ልብስ ስላለ ጌታ አንድ ላይ ተያዘ። ዘመናዊ ነው።
ቻይኒዙን ታዋልቅና ማለት ነው። እኔ ያበደ ሙዚቃ ክፍትላል እንደዚህ እያሽከረከርክ ምናምን ትዳንሳለህ። ይዘጋብኛል። ይዘጋል። እሺ እንትን ታመጣና በርበሬ ወይ ሚጥሚጣ ሳህን ላይ ታስቀምጥና ደስ ትልሰዋለህ። እኔ እኮ ቤት አላበስልም እኮ። እሺ ውሃ አምጣና በሰዓት ሚያው ያልክ ኢሞጅ ቀይረህ ላስተቆምስ I'm a double eater, guys. Guys, double tap scroll. Guys, double eater. Meow. Ifragobos. Please again. Meow. Urr. Meow. Urr. Meow. Urr. Meow. Urr. Ano ka nung mga ድመትሽ ልታረጊ? እኮ የኔ ድመት ከሆነ ካሁን በኋላ ባላለኝ አላልሽም? እንዴ ድመትና ባል እየለየን ምን ያደርግልናል? እኛ ስፖርት ኮሚሽንን እንዴ ወደዚህ ዞር እኛ ስፖርት ኮሚሽንን እንዴ ምን ያደርግልናል? ወደዚህ ዞር ጀመር አንተ አጣይ ምን ያደርግልናል? ስሰራ ወደዛ ምን ዞሮ ምን እሱማ እኔ አላይም፣ ግን ለጓደኞቼ እታገላለሁ እስከ መጨረሻ። ቴንኪው። አያስፈልግም፣ ለእነሱ ደግሞ አያስፈልግም። አረ በጣም ይፈልጋሉ። አቺ ዞርቴ እያሉ ነው ካሁኑ ነው ይኸው ወደዛ ዞር አያስፈልግም። ቁጠር አይ እንደዚህ ያደረግ እግዚአብሔርን አይሆንም ይሉ እንደዚህ አይሆንም። እኛ ስፖርት ኮሚሽን ምን ያደርግልናል? እንደዚህ እሺ ወደ ጎን ዞራለሁ። እሺ ትንሽ ቆይ፣ እንደሱንም እንስማማ። ቆይ እንዲህ አይደለም እንደዚህ አይደለም ይሉ ምንድን ነው የምትለኝ? እንዴ ግማሽ እንደዚህ ይብለሽ ነው የሚፈልጉት መሰለኝ። ወደዛ ዙሪ ነው አውራችሁ። እውነት አልዞርም ወደዛ። በእውነት ወደ ጎን ዞራለሁ። ምንድነው እንደዚህ የምትመቀኝባቸው? ቆይ መንገድ ላይ ስትሄጂ ዞረሽ አይደል እንደ የምትሄጂው? በትክክል መንገድ ላይ የፈለገው እኔ በእግሬ አልሄድም። እሺ ሰፈር ውስጥ እንኳን አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት 10 አይበቃም? 20 ነው እራችሁ 20 አንቺ 20 ነው። ተመለሽ እንደዛ እንዴ ራስህ እኮ ነህ ሰው በግድ ሴት ሲቀጣ እኮ አያይም። ወደዛ ነው የሚዞረው። የኔ ፍቅር በጣም ነው የማመሰግነው። ክበርልኝ ማርያም። ግሪ ራሱ ተቀጣ። በእግዚአብሔር አልቀጣም። 10 ይቀራል የምትሉ ሰዎች 10ሩን እኮ ኦኬ። መጀመሪያ እኔ 10 እንድቀጣ ፈልገ ነው ቁጥር። እሺ በስነ ስርዓት እሱ ይቆጥራል። ራቅ ብለሽ ብሏል። ማሚባለች በኮመንት ራቅ ትበል 10 ይቀራል ብሏል። ራቅ ትበል 10 ይቀራል ብሏል። ማሚ የሚባለው ልጅ ናቸው የህዝብ ልጅ በርታ 10 ይቀራል አለኝ። ራቅ ትበል ብሏል። ማሚ ይቅርታ አድርጊልኝ። ከታይ አልፈልግም። ማሚ ራቅ ትበል ብሏል። እኔ ማሚ ስላል አይደለም፣ እኔ በተመቸኝ ነው እኮ የምሰራው። አይ ራቅ ትበል ብሏል። ማሚ ነው ያለው የህዝብ ልጅ ብሎኛል። እኔ ለህዝብ ነው። 1 2
10 ነው ላይ እናቅላችሁ። አዎ ናትዬ አንደኛ ቅጣት ምን ልቀጣ? ከወገብ በታች ሱሪ ከወገብ በታች ውሃ ትደፋለህ። ሱሪው ምን አለች? ነው ከሱሪ በላይ ማለት ነው። በዚህና ከኋላ እና ከፊት ሶስት ውሃ ትደፋለህ። ሁለተኛ በላይ ነው በታች። ከወገብ በታች ማለት ከዚህ በታች ምን ተፈልጎ ነው? ምን ተፈልጎ ነው? ከዛ በታች ውሃ እንደደፋ ቅጣት ነው። ምን ተፈልጎ ነው? ከወገብ በታች ውሃ ድፋ ምን ተፈልጎ ነው? ምን እንዲሆን ተፈልጎ ነው? እኔስ ዙረሽ ቁጭ ብድግ ያልከኝ ምን ተፈልጎ ነው? ፈልገው ማየት ፈልገው ነው እነሱ። የእነሱ ደግሞ እኮ ማለት ነው። ምን ተፈልጎ ነው? ታይሚንግ ምን ተፈልጎ? ቴንኪዩ የኔ ፍቅር፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እወድሻለሁ። እሺ በዚህኛው ማለት ነው። በዛኛው ቀለል ያለ፣ በዚህኛው ከበድ። ይሄ የመጨረሻ ጨዋታ ነው፣ ቅጣት የለውም ሲጀመር። ኧረ እባክህ እኔ መቼ ጀምሮ ነው የምናውቀው? ጌታን የመጨረሻ ጨዋታ እኔ ራሴ ባለፈው ስንት ጊዜ ምሬሻለሁ ጌታን። አደራችሁ አቷች ምን ሆነ ነው? እኔ እንደዚህ አይነት ጨዋታዎች የማላውቅም። ሁሌ ቅጣት አለው። አትቀልድ። ሄሉ ስሚ፣ እኔና አንቺ እኮ ትልልቅ ሰዎች ነን። 45,000 ቀልድ ነው እንዴ? ለምንድን ነው የምትቀልዱት ግን? በኮይን እነሱ እኮ የሚሰጡን እኮ ተርፏቸው ሞልቷቸው እኮ አለን ዘና ለማለት ነው አይደል እንዴ? አሁን በዚህ ቅጣት የለውም ስትል አያሳፍርም? ምንናክ ነው? ሲቀጥል እናንተ ተባብለን የማናውቅም። እኔ ሁሌም የመጨረሻ መቀጣለሁ ብታሸንፈ ልቀጣ ነው የነበረው። እንደዚህ አይነት ህግ የለም። እኔ ደግሞ እውነት የመጨረሻ ጨዋታ ልገለች። እኔ እኮ ይሉ ነው ከኔ ጋር እንደዛ ተባብለህ አታውቅም። አሁን ነው ከተሸነፍክ በኋላ ዘንድ አመለመጣው። አሁን ነው የቀየርከው በዚህ ፍጥነት። አንደኛ ቅጣት ከወገብ በታች ውሃ ትደፋለህ። ምን ተፈልጎ ነው እንደዚህ አይነት ቅጣት? ሁለተኛ ቅጣት በ5 ዩኒቨርሲቲ ሻወር ትገባለህ። ሻወር አንቺ በ80,000 ነው እንጂ አልገባም አላልሽም? የኔ ዋጋ ከአንቺ ያንሳል። የኔ ዋጋ ከአንቺ ያንሳል። ልጅ በ80,000 ነው እንጂ ሻወር አልገባም አላልሽም? በቃሽ ከወገብ በታች የኔ ዋጋ ከአንቺ ያንሳል። እኔም አንቺ ለወንዶቹ እንደወንዶቹ እኮ እኔም ለሴቶቹ እንደዛው እኮ ነኝ። አራት ጨቀጭቀኝ ተቀጣ እንዳሸትትል በል እባክህ። ሁለተኛ ቅጣት ዱቄት ታመጣና ትበጠብጠውና በውሃ ማለት። ዱቄት የለኝም፣ እግዚአብሔርን የለኝም ዱቄት። ታውቂያለሽ የሉ እዚህ ቤት ዱቄት እንደሌለ። ወላሂ በል እስኪ ወላሂ ለአዚም። እና ለምንድን ነው እግዚአብሔር የምትለው? እግዚአብሔርን የለም ይከለክሉ ራሱ እግዚአብሔርን የለም። ወላሂ እግዚአብሔርን ምረጥ እንጂ ካንዱ ሆነ ምን እንዴ? ወላሂ በል ያልሽኝ አንቺ አይደለሽ እንዴ? አንደኛ ዱቄት ተገባ አገባኝ እኔን ተቀቢ ስትለኝ ነበር። ዱቄት ታመጣና በውሃ በጥብጠ አለው እያሉ ነው ከአንተ ቤት እየመጡ ብሶ ይጻፈልኝ። እግዚአብሔር ምስክሬ ፊትክንና ማለት ነው ፊትክና እጅን ትቀባ አገባኝም ባይኖርም። ሶስተኛ ምን ታደርጋለህ መሰለህ? ቃሪያ ታመጣና 3 ቃሪያ እንደዚህ አይነት ቁጭ ብድግ ምናምን እንትን ቀጥቼሽ ምን ነው እኔን ማቃጠል ማንደድ ምናምን አማረሽ እንዴ? ቀላል ቅጣት ሂድና ከጎረቤት አንኳኩተህ ደግሞ ከጎረቤት አንኳኩተህ ምን ትቀበላለህ መሰለህ? ለምሳሌ ጎረቤት አንኳኩተህ ትኛለች። ትልልቅ ሰዎች ናቸው ይረግሙኛል። እሺ አንደኛ እንደገና ላድሰው ሽቅጣቱ ይታደስ። አንደኛ 3 ፍሬ ቃሪያ፣ ሁለተኛ ከወገብ በታች ውሃ መድፋት፣ ሶስተኛ መሬት ላይ ውሃ ደፍተን እንደባለን። ሄሉ በቃ ማሪ 2 ልመርህ ነው ድፍረትህ። ማሪ አንተ እኔን ስታስደንስ 10 ይቀርሻል ብለህ አስነስተህ 10 ያሰራኝ። እኔ ሰው ባይዜ እኔ ሄሉ ሰው ማረኝ ካለኝ ወዲያው ነው የምምረው።
የፈለግሽ ቀን ቼክ አድርጊ። ማረኝ ካልሽ ወዲያው ነው መምርሽ። መማር ማለት ማሸነፍ ማለት ነው። ማረኝ በራሱ አንድ ሰው ክብሩን ትቶ ማረኝ ካለሽ ምን ከዛ በላይ ማሪ ሄሉዬ ማረኝ በቃ እናቴ። አንቺ ሲጀመር እናት ነሽ። ማረኝ እውነት እግዚአብሔር ምስክ ባለፈው 3 ማርኩሽ 3 እኔ ጊፍተሬ እንድትከፋብኝ አልፈልግም። ምንነክ ነው? ሮዚን ጠይቂያት። ሮዚ እኮ እኔን ትወደኛለች። ጠይቂያት ሮዚ። ኧረ እና እኔ ስቀጣባት ደስ ይላታል እሷ። አይ እኔ ለጨዋታ ነው እንጂ ከፋ ቅጣት መቼ ይቀጣሻል? ማሪኝ እኔ በእኔ ሆንብሽ ማሪ ላችሁ በእግዚአብሔር ተቀጣ። እንደ 2 ቅጣት አልምርህም። እግዚአብሔር አልምርህም። እኔ ምርህኛ ምንድነው? ሄሉቾ ባለፈው 3 ማርኩሽ አንዱ ኢትስ ኦኬ። አንዱ ቢቀር ራሱ አንዱ መቅጣት አለብን። ኦሮምኛ ዘፈን ልጨፍርልሽ መች አልኩኝ? እኔ እንደዛ መች አልኩኝ? ልደንስልሽ አፍሪካ አላልኩም። የመልካሙ ተበጀን የፍቅር ዘፈን ልበልልሽ? እሱን ልዝፈንልሽ። ያዝናናሻል፣ እርግጠኛ ነኝ ያዝናናሻል። የመልካሙ ተበጀን ሙዚቃ ማለት ነው። የመልካሙ ተበጀን የፍቅር ሙዚቃ እኔ ነኝ ያልኩሽ። የመልካሙ ተበጀን የፍቅር ሙዚቃ አንዱን ነው፣ ግን ሌላ ቅጣቱም አለብን። ቅጣቱ ካልጣፈጠ ይቀይረዋል። ማማርሽ ሰው ጥሩ ሰው ጥሩ ሰው ጥሩ አንድ ሰው ሰው ጥሩ ሰው ጥሩ ሰው ጥሩ አንድ ሰው ከሚሄድ ከሚመጣው ከሚመላለሰው ሰው ጥሩ አንድ ሰው ሰው ጥሩ ሰው ጥሩ ሰው ጥሩ አንድ ሰው ሰው ጥሩ ሰው ጥሩ ሰው ጥሩ አንድ ሰው ከሚሄደው ከሚመጣው ከሚመላለሰው ሰው ጥሩ አንድ ሰው ሰው ጥሩ ሰው ጥሩ ሰው ጥሩ አንድ ሰው። ሌላ ግጥም የለውም አለው። ይሄን ያዝኩት እኔ ወደድሽው? ይሄን ያዝኩት ራጅስትም አለ ወደፊቱ ማለት ነው። እናንተ ስንጫወት ያለ ቅጣት እንጫወት ስማማለን። አይ በቃ እንዲህ በቅጣት ለምንድን ነው ቅጣት ምንወደኛ ሀበሻዎች ጌም ላይ ያለ ቅጣት ብንጫወት ምን ችግር አለው? ጊፍተሮቻችን እንዴት ነው? ያለ ቅጣት ቢሆን አሪፍ ነበር። በል አይዞህ እንግዲህ ጸሎት እናደርግልሃለን። እዚህ ቻው ደህና ደህና ቻው። ቦይፍሬንድ አለኝ ነው ያልሽው? ነው ባላለኝ ነው ያልኩት። የዓለም የሲሳይ ትዳራችሁ ውለዱ ክበዱ። አሜን። ታድሏል አንዱ ቅድም ባላላ ታድሏል። ጣራችሁ ሄድ ንዲታ ገርማ ምንቶለ ቅድም ጋበዥን ማላለኘ ጡጦኮ ኮመንት ይላል ታድሎ አይጆሌ ያኛው ልጅ የደኒፋ አከስ የሮና እንዲደርቡ ኤገኒ የሮን ይሳን ይላሉ ናንጀ አከሴ አኒሞ እንድሚና ናንኮራ ያው ትሪደንት ኦሮሞ ጥቃ ናንኮራ አኒሮና ኩራቲ ቀሊሴቱ እዚህ ነማ ከነስ ቀሊሴቱ ወከባቄ ማሊ ቆይ ማልቱን አንቀጠኒ ማልኪን ቀብሞ ገቢናንኮ ሩኩተማዳ ማሊ ገቢናንኮ ማልተይ ማሉ በዚያቢር
nus akkas tab saaskii miti foona maali gabbinaan kun ta'u hin bal'ate maali maaf naamanuu diddan hin bareeddu sanaa fi raajuu girgirrii dhiisee haadhooko muudii qabattee dhugaa maali hin ta'u gabbinaan kanaaf olaamanuu dadhabne funyaan kee sirrii hin jiru naatiin maal abbaa kee ta'es funyaan kun